Na pomo yo na wo pomo ya me adumo o ja wo se ya me adom me ho ye papa wadawro ma wo beda wo ho adi a kire yen wo ye hwan na ade na apesa wo ka fa ho but me ye Judy sister pay. Hello. Hello. Yo, Judy sister Penino, yate. Na me pacho wo die na wo pesa wo ka e de fa ho a e ma wo frɛ yen. Nya me pacha me kan se. Nya no no, we na obi ho mo oni ne kasa titi. Say o ni si ban ya bodan fo nte nya no obi ai ni ya fai. Na ma me pe oni ne kasa. Me ko di pa me de fa me kola, ni be me bia skan. Bisa bema na ese bibi ni a onhwe no na ne mba na o se ne ho se bema ne ni no mo be bi ayin bema ni bebi mo fi se bema bibi ni a ya pale chopa onhwe be na nkasa no na ne mara no mo ho se onku ya mo de anka ho bi mo fa obi amfla ya pale chopa ni de we o no se ma mo hu no kra be 4 years kra e wo no 4 years ana mo hu na ache because of me small girl no we no go kasa ba obi tani 110 of 1,000 but to the phone da ye nye ume ye case ko bi tani table to the phone da obi sika no ka ya ka obi ko se na no buo no do ma ye na ye ni ya fine me ya be ma na woni no kasa ya no ono na o ti asem anu a na o frɛ me ya mo ne wa frɛ na mo ne kasa no so o chi ni tu or there are some to necessary was saying the phone. But the phone okay, the phone be man collect time. Also, the mamma who crack me baby or crisis here. I mean, mamma, almost I am the more village, no more. I am my back like I tell me, the baby panam double hand color. It's a bad money be near. Yeah, got more yet. On cool pa, I don't honor the money or find a home or farm a cabbage who got. Mamma, some method I'm a canning. Say because okay mun mu hwe e wo mu dey onye so ho me pese ka me kan fantini bi na ete aso na so me ntumi nka ne sade e wo besi aka no ntumi ka aha na fa me bian pa he on se obi ho a yetumi ka se aso meside wonye nanso so ade we die wontumi nye ontumi enyi be mesikani ana wontumi ntwa ntronto obi so wonyanya bad way de abusua no efil samo de hia ne betumi ayo ami Judy pa do go to obotu aye me Judy pa la obaye adania what eyi bi ba ye kom ha what oba ha kwa me kwa me hunu oba obi nku hu ipa ko no kwa ayi no wasam ayi wo isi obi no kun hunta na do ayan the blog one because why the minute on zena ono ipako na men tana obi no se me tana onya pa ba na mamaje na munya anu na wo maje onya na na mani wo diskan na se de wusika se wonku ni de wo mi wo sister no mo brand wo hu na busia no mo brand de bia problem ba jase me se abusua no mo abrɛ no de bia o the problem fofo ba the problem fofo ba de bia the problem fofo ba di ni anu me yante da me no ke to kwa ni ya te to kwa o wa kra o ye kenke no soa no de ke no kwala o ne de dam obia no tabi o ka me me sika no digi and say we nko akra nya be me di nkan sika wagigi e bia mo kra mate ho asem ba to me say we no anya be me di nkan a wagigi ni sika di a e bia mo kra mate ho asem network am no sika san popopa na me ka say we nya be ma e di nkan e bia wagigi na di ye ho asem wa ba mate Otu we be ma wagigi sika to so we nya di nkan a wa ye what I jiji me sika di because of for you the next wa for you the next sika na oye odada mema ta na oye yate ma me na wase pa na me fa wonsia na wonso wo de
bɔne bi ama mo so da anya wɔtwe sekan no obewu wɔ ne sekan no ebi mɛka mo why yo ma se me da so ma me kan ba ma na ni ka te se ni ke e be nse why de because oye ya ben obi wa de de ma why oye ya se ni me ka mo ye by ni nyan na ye ma de won ye tum ona na mo no bi sen wa no wa so ma fo nko ya me hira wo nko di anko ne enti no ono nko adi na afa ne yamu a ono nko ane okay Akoma 87.9 FM on your TV. Mame nko